Ide. Operaciju kukova. Ide. Bježi od mene da će katica. Ide. Još mora. Vidiš ovo? A učila je to katica moja. Evo ga. Ovdje je dobro. Meni baš smetalo da moram Jel imate, Mičko, imaš nož neki ovdje? Mičko, Ima. Nemo ražaj, nemoj ljudi reći. Tate, odvrnuli rada. odvrnuli se, ne, odvrnuli se još. Ne, slobodno možete. Ne, otiće mu Gevinda, razumeš? Ja sam mislila da ćeš ti meni se staviti, taj Ne, uzet ćemo, no, imate nož tu. Imaš nož, daj nož. Daj nož. Evo nož ovdje, evo. Dobro. Dobro, jel što ga nisi snimala? Aj jesi, ti ne znaš šta si još sam snimala u kameru. Ne mene vidite što okolo radite. Pa snimaj ono ko radi nešto. Snimaj kako nešto radi, ja jedim. Ja radim. Imaš ruku. Ne, on mora proći ovdje otprilike da bude... Molim, ovdje kreći. Pratite mi Bog, evo, ne Što stane. tvoje dijete ima ovo? Ja mislim da ovo Ovdje je gore previše, ej. Aj sada godinu da me slikaj. Vasu, kako posto zeleno, vide si. Vide je veliko. Hoće Mile djecu pičurku da skine za nogu. Uvati. Nije pa se stavi čimi. Evo ću uraditi ko na osao. To je samo optički nišani, ne, to je to pravo.